Journalists Association for Assam Jaffa Pen Achievers Award KP. Amriya Habar Ningkan Pharo Kacho Kimarong BJP Klembang Photum Kipri Dona Puthak Rong Asaratum Ning Kyoyalam Kachipaklang. Pramod Das Aphan Police Atum Kangna. Kardom Pini Kabri Prime Time Birta Long Penili Samir Singh Joy Indicator Pinon Birtang Ton Pen Arjwek Tha. Phirangki ke claim atum pen pirthe pachilar the. Munir atum kache charche dim pachechar the. Ki theklong le dim patheklong. Kache patu atum bhan hongjai wan thek. Labang so potsi democracy aderalong. Media is a fourth pillar of democracy puhok ponlo. Guwahati rong supi vivanta by tachalong matijong ni phai clear ni Journalists Association for Assam Jaffa Pench pahim phuponsi Assam angkang pialong ajhak phirangki kiklema tumaphan Jaffa Award ki pipo Jaffa Award ki piang bong pen Karbiang long aphanta Kat News Channel pen Biren Singing hi Arling Daily pen TP hanse atum nong mikiwa Labang so ajay megalong aluhi sarpo man pen Assam Legislative Assembly Speaker Biswajit Daimari, Jaffa Chief Advisor Long Sing Tiron Lapen Pinang An ke theki dingatum chitong dunsi, Mesen pen jaimik pachunpon. Borjan constituency angkang rong asar doan aphan pini ada porphai kre sia pormalong pen dilai IBLong rong chongmai alu kiron. Dilai IBL ong pini Borjan MEC constituency ang kangkido arong asar doan at tumapha. Karbiang long autonomous council pen kapathik pon rong rup aron atang pen kapachari long jiaphan pura Dilai IBL ong Karbiang long autonomous council EM surja rong parahin pen rong chongmai alu kapachir pon birta ridun long. Bengal autonomous council pen Karbi customary law puthak labang so rong asar tinum sir masuk kang sai nangi jutang aron so kang sai nang ipul bang so lo sila so just puson bena li aleng lam bang ne kang sai bang bang so appointment ki pitang chugram tang pipina go so si pangcheng lo las bena phia go puthot tarang sulong ron thu cheron thu nang pasota pithorot universia ko consensi wise cheron thu de no ipulo bang so lo da por ka chitonte mat pinian si cheron nong pin lo lalo la bang so mangkel tum customary law karbi tum hakko pen aron tang pen bisar kindar pen chenglog tum kang chingwa chingsai bang so ar pu ke rong sa dum si pek mon lo tum sixilu area bang ke si customary law pula bang so si pula sila bang so ke pathir nangi ke chepari deng nangi bang ke karbi rong sara tum lo la si pini la bang so dak rong sara me pudulo non la tum si claim chipaduk lo lang tum si la bang so aron atang ka siglo lalo la si la bang so pemen long pen aphi ke labang so tum customary lo labang so jitu karbiaron atang pen kaching kangsai kemane chokche chibong chingchek do kanghu kang hidu pustame along tum sing sai nang po kasi hala bang so kangsai labang so aron ke officially si recognition pinai po sila si rong sa tum han si labang so arpu pilo labang so appointment alulo pini ron mangke lalo la si pini penceng lo la si labang so puthak puthot kang sai ni aron puthak tai si seminar ta workshop ko pini padunai du ulang non si kicheng lang po si no mathiru ni lang tamunta bang so kang sai ni aron anu tin arong sa ta chinien nangi ako la bang so kang sai aron सरकार ऐसे नची नहीं है कार्बियांग लोग के नोन बांके जैसो कस्टमरी लो से अप्लाई लो पसी तुम इंडियन पेनल कोड बा इंडियन क्रिमिनल कोड प्रोसीड्यूर लसो कोड बांके अप्लाई पेलू प बांका सरकार के चीन दे लांग पुलिस तुम द चीन नाइ लांग लसी के क्लेम नहीं दु लांग समे चेंगपोन लो पसी के बांग लांग निकान हिनी निकान थोम बा निकान पोंग मो बांके ला बांग सरोन थिर थिप प बांसी निंग थे पारलो Bancol Traditional Village Council bang ke sono council pen bang ke ceparai tang ke la kinikan foprang ceparai lo governor along palelo tala bang so governor bang sen isi hini query sondo mane ke chok chema pola so karjudo so karjudo por ningbailo si la bang ta governor sen pilo nono bang ke HD along sidolang atum so ala bang ke bang lo puta
puthot aku kuson hon hedjong a birta nange pali thu bangke kidam tang a budi tumsi labangso chiparai posi puthot non kimia council a budi non 30 hedjong a birta nange pali thu bangke kidam tang a budi tumsi labangso chiparai posi puthot non kimia council a budi non 13 tala so council a tumbang ta ko chiparai thunai lang pula si non season dulu pura tang labangso season a husi aku puthot labangso karbi village council labangso bangta me season ko chipapas tupo chiparai tupo sa ko puthot governor long pali tupo kasi ke prap jinji yang fix dulu Rondon no ini tuh Morjan Hawarta ini tuh mah local MSC mate itu IM sar sujorang par kehaita piniwang lo kalang li aprang pasigironi pulau bosir sa akam dutupik masih Rondon kalau tapi ni papleng lanjut biasa itu dak Morjan Hawar bangke 212 arong do office itu niltum dak hari ala notification aluating balat 212 abang kena abidalo ajak atung bangke ala notification along nang dunde sita 260 ne pan itu 169 di 169 abang ke hala gadget along dulu boy pisa na nitum pige pidun ala da khawar pengke sita council pen non nitum along nangale bangke 146 ba sarong anwe nasi next step mana nitum aku langsung next phase bang si lahe bang aku council long Nijang Karbi Anglong Amri MSC Constituency ki parlo local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM di Ufing Maslai rong asar kalidet penangan atumaphan appointment ki PG alo along amen ke klang aputhak Amri Chinthong Press Club along Karbi rong asar amai Amri Habar amai tumpen phrangki amai kangni Amri Habar BJP claim bang photum rong asar kalidet atumaphan appointment ki PG pomen ke klanglong jasmet ningkang samsi lapen chokchi pusi local MSC mate EM di Ufing Maslai phan ke jong pado umpana ya rong asar ki ilise singti sitame non rong asar appointment ki PG alo along ki Amri BJP Mondol Committee along dihin rimbang Nurul Teronsi amen klanglong Lason tak-taksi tina luma rong asar ke Ravi Kro sitami VDC Chairman Barim Basa Kosi appointment alo along kiklang lapen am kachi along ta dilip timong amen si kiklang Lason si pinangan arong along rat pen kangwai kalidera tumaphan Karbi Anglong Autonomous Council pen rong asar appointment ki pike rong kitridun kalilang mga pusi pinangan rong asar tumpen pherang kyangno ningkyo elam chipaklang rong asar lampen politicalize dera puthakta justmet ningduk chipaklang benti laso puthak Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang akimi kangjang nangji aphampura RD pidung pen ahok pet pen rong asar appointment ki PG aphan langchari tu nangji puta kra Amri Hawara mai pen kachunri pado Jenelitum Amri rong asar amei pen nelitum ki klempo rong asar a certificate nilitum la soalis nilitum rong asar Amri rong asar amei pen nilitum hikon lo tala so putha nilitum phan nilitum kacheng hon lokal MSC stame sab emang karbopon la sondukop nilitum call record charju ponlong lo la se la so lamba nilitum abinong rong asar tumbang nilitum sab ningdu pensi pini mei jam ko lo Masalah itu mai kubang le kitchen pen le panang ri le akon sanen la pen wala Elvin Teronsar kipu lingse Elvin Teronsar kangwai arong asar mansi alis cibicho la ku sine tu manar bokon lo bonsa me ne tum ge rong asar mei jongbo sine tum rong asar abinong no atum ne tum cipapon si etum rong asar binong mansi alis people lo Nasi la sola ma putar bang ne tum piniar ni gache pekeng ji kusine tum ning hang lo athe
Nelitum gela kayak political kali dia la potsi nelitum uping sar pantari ponpe lapen Elvin sahab pantari ponpe nelitum rongasar mancing room si nelitum lasua alis bunai ponsi nelitum kam klem ponlo asila non alis mate laso certificate kilon ji hudo bangke lason ikapasik sak bangke chokche depo chingwai rapsar bansi klem mangi busi nelitum tuning riponlo asene tum rongasar atum kincok uji apa nih tum kanti kangcap tu lasua teng benle pini yang ni ili tum asar tum tu orang li tum ben benle nang fitan pon pakliar pon lona lasong ka tatse ladak dubik lang sa lasin nidra tuman nang lipan kachuneng riji lapu hello la karbi rong asar ame long bangke politik sa bangke nili tum dapat tu the nang li dapat tu nang ne Elvin sa dang patu tu nong le ladakan ni di sekamburang pinji Elvin Sardang pinji banal linang pinji palam ave hakun itu maron pen ho hakuk ku pen mar ban makang burak kecebak hala tumu sebang sin tumu kambura long rek ni la tuma pan kenang tum nang li eponen prabjin pen la haya lam pabe pin pen nang li prabjin pen ni tum pan eponen nang rom somte ni tum ning the parji pen nang li hala da kaningi du thula mu pen ni tuma asara kai bromson ning ti in charge pen ching wai nang li sonda nang gi thulang je Umat mahal dak rong amen ke do atung senang lipan joda pressure nang ipibo nang lipan produk romnom pu senang lipan pressure nang ipi serta nang lehal teman ke halo salam ga jurno halo salam mathar no nang gipu te bon sita katu ka be homostia so ning long la pulote ni tum dala ke ji ni na tum ni tum long be napo lagi dala langar khon bang rong da nang li prap jin pen siam sara nang lipan nang pu pu la se nang li prap jin pen siam sara pan me nang li cingki cingwai dapen ye cok ce anta nang li pakeng pen prap jin pen ni tuma amri rong asar eponen ba nang keron dia pan ni tum choneng rilo lapen itum kacing honai ding karbiang long mate karbiang long asiem akai sa tuliram rong hang nang da pini la ni tum press statement ki pia puthak nang li da asabak ni tum pan nang lang dung chat po Prabjin pen polam sin ni tum karbi rong asara mai amri habara mai natu pen nang panta chuneni party lo Difu DA News Plus Pherangki Pramod Dasapan Mati Jongki Thomani Police atum nep cheksi Hemkang Samarlo Warthot Lupusi Bir Tarib Dunlo Pramod Das Alangli Inut Difu DA News Plus Pherangki si Kachikro Alangli Difu Thana Kaparlo Panbari Sor Anwar Begum Aphan Tangka ke Hanglapen Ketheralam Kilongpen Police atum nepsi Hemkang Sam Warchoklo Akoy kidwa teng Pramod Das pu inurabang pu inut swalu pen suri pho tangka ke hangka por humajok phirangki kachikrong das aphan nep cheksi Hemkang Samarlo Warthotlo কেসের পাতি আহিছিলে তার পিছত গরত বস্তু পাইছিলে ঠুঙ্গার ভিতর তারপর প্রমোদ আহিছিলে কেসের পাতি গাড়িতে ভরাইখিনি রাখিছে আচ্ছা ৰাতিপুৱা কিমান বাজি আহিছে আতে আহিছে 9টা বাজি না আৰু কি বস্তু পাইছে আপুনি চাইছে নে গাঞ্জা পাইছে বলে শুনিছো গাঞ্জা পাইছে তাৰপিছত কেছেবিলাক আহি মানে এইটো ডাইৰেক্ট লৈ গ'ল না এটা কিবা হুটপুছ কৰিছে কিবা হুটি লৈ গৈছে গাড়ীত উঠাই কিনি লৈ গৈছে প্ৰমোদ আছিল লগত আছে না কিবা প্ৰমোদা কিবা পইচা নেকি টকা পইচা এটো মই শুনা নাই হলো গাড়ীত উঠাইছে মই দেখিছিলো লৰাক স্কুল দি আহিছিল না তাৰ পিছত মই দেখিছো ৰাতিপুৱা না ৰাতিপুৱা আৰু হেতে কৈছে মানে পুলিচ ষ্টেচন লৈ যাব পুলিচ ষ্টেচন লৈ যাব বলে কৈছে বেলেগ মানে কেঁচা মানুহ এই পালে আপডাউন কৰি আছে কেছে মানুহ আছে কেঁচা মানুহ কিমান ল'ৰা আছে কেছে আছে 4জন না 5জন আছে ৰাতিপুৱা আছে তাৰপিছত প্ৰমোদো আছে আৰু না আছে কেনেকৈ লৈ গ'ল অটো পৰা না কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা এই গাড়ী লৈ আহিছে দুইটা এনেকৈ বগা গাড়ী দুইটা লৈ আহিছে আৰু তাক লৈ গ'ল না তাক লোৱা নাই তাকে লৈ যাব খুজিছে কৈছে লৈ যাম থানাত পুলিচ মাতি দিয়ে পিছতে সি কৈছে না দাদা আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব নালাগে মই দেখা নাই হ'লেও মই স্বীকাৰ কৰি দিছোঁ কেনেকৈ স্বীকাৰ কৰিছোঁ এটা যদি আপোনালোকে উঠাই মোকে দুচি আছে মোৰ ভনী এটা বেমাৰ আছে বেমাৰ মানুহকে আপুনি উঠাই লৈ যাব খুজিছে তেনেহ'লে মই বেমাৰী ভনীটো কেনেকৈ দিম মই ৰাখিছোঁ এনেকৈ কৈ দিছে আচ্ছা আপুনি কৈ দিছে এনেকৈ আৰু তাৰপিছত প্ৰমোদো আছে আৰু প্ৰমোদ থানাত লৈ যাব তুমি থানাতো নাই লৈ যোৱাই নাই হেতে প্রমোদরে কইছে ভাই দেখো আমরা এটা বেশি না তোমরা জানো ওখানে কে রাখছে এটা তো আমি জানি না তোমরা আয়া উঠাইছো বালা কথা আমরা তো দেখছি না
বস্তুটো প্ৰমোতেই উঠাইছে কেছে লতা আছে হেতা আহিছে তাৰপিছত কিমান ৰাতিপুৱা না ৰাতিপুৱা 8টা বজাত 8টা বজাত না তাৰপিছত গাড়ীত লৈ গ'ল আৰু গাড়ীত লৈ গ'ল আমি এজাহাৰ পালোঁ আনোৱাৰা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীৰ তেখেতৰ স্বামীৰ নাম হৈছে চমেদ আলী এজাহাৰখনত এইখিনি কথা আছিল যে প্ৰমোদ দাস নামৰ ব্যক্তিজন দেউতাকৰ নাম সুকুমাৰ দাস তেখেতে তেওঁৰ ঘৰত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰি মানুহগৰাকীক ভাবুকি দিয়ে যে তেওঁৰ ঘৰত ড্ৰাগছ মিছাকৈ থৈ তেওঁক পুলিচক লগাই দিয়া হ'ব আৰু সেই কামটো যদি কৰিব নালাগে তেনেহ'লে ধন দাবী কৰিছে 5,000 টকা ধন দাবী কৰা বুলি আমাক ইতিমধ্যে জনাইছে গতিকে আমি কেছটো এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছোঁ মানুহজনক অলৰেডি আমি থানালৈ আনিছোঁ আৰু আমি সোধপোছ আৰম্ভ কৰিছোঁ যিজনে এফআইআৰ দিছিলে সেই ঠাইখিনি ক'ত হয় সেই ঘৰটো ক'ত কোনটো এৰিয়াটো আপোনাৰ পাণবাৰী আমাৰ ডিফু ওচৰৰ এৰিয়া হয় এতিয়া আপোনালোকে কাক মানে সোধা পোছাৰ বাবে উঠাই আনিলে এতিয়া সোধপোছৰ কাৰণে যিখন এফআইআৰত আমি নাম পাইছোঁ প্ৰমোদ দাস তেখেতক আমি উঠাই আনিছোঁ তেওঁ পেছা হিচাপে কি কৰে বাৰু তেওঁ পেছা হিচাপে আমি গম পাইছোঁ সাংবাদিকতা কৰে বুলি শুনা পাইছোঁ তথাপিতো আমি অনুসন্ধান কৰাৰ পিছত কনফাৰ্ম কৰিব পাৰিম গাঞ্জাটো কিমান কৈছে যে গাঞ্জা তেখেতৰ ঘৰত আছে বুলি ইমপ্লাণ্ট কৰিম বুলি কৈছে সেই বুলি মিছাকৈ ভাবুকি দিছিল পইচা লোৱা কথা হয় হয় তেখেতক এটা এক্সটৰ্চন ডিমাণ্ড দিছিল যে যদি গাঞ্জা আছে বুলি মানে ভাবুকি দিছে যদি পুলিচক জনাব নালাগে তেনেহ'লে 5,000 টকা দিব লাগিব বুলি কৈছে প্ৰমোদ দাস লগত কোনোবা আছিলে নেকি ছাৰ প্ৰমোদ দাস লগত অন্য সদস্যসকলো থকা বুলি গম পাইছোঁ সেইটো আমি অনুসন্ধান কৰি পেলাই আমি জনাম এতিয়া প্ৰমোদ দাসৰ ওপৰত কি মানে কেনেধৰণৰ কেছটো চলিব এক্সটৰ্চন চলিব না আমি কেনেকৈ এক্সটৰ্চন বুলি ক'ব পাৰিম নেকি হয় এইটো বৰ্তমান যিটো আমি এজাহাৰখনত পাইছোঁ সেইমতে কেছটো এক্সটৰ্চন লাগিছে কিন্তু আমি অনুসন্ধান কৰাৰ পিছতহে আমি গম পাম যে সঠিকভাৱে তেওঁৰ কিখিনি অফেন্স এষ্টাব্লিছ হ'ব এইটো হয় ধন দাবী কৰিছে এজাহাৰৰ মতে হয় ধন দাবী ভয় ভাবুকি দি ধন দাবী কৰিছে এতিয়া কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হ'ল কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হৈছে হয় কেছ নম্বৰটো 110/2022 ডিফু PS Normalom super pan bertamu ing tompazna. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱে কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihin mufiphat berta lomangthlo Koilamati kosam langsu LP school pathuaklam jali rong hangarong along Alir alon pen Believer Eastern Church Koilamati angkang atumahin pen ingdeng kithom chingrum pet pen pre Christmas katalong Pirthi adang Christo phan ke kroi aradadum Christmas phan do desang si pen kachisik kachidang thekponlong Lasonsi matijong ni phai clear ni Believers Eastern Church Koilamati angkang kadukawi mondoli kreik thomso sidapen fellowship atum pen Koilamati angkang kidu mondoli chingrum pet pen katalona jai mek dingpo Reverend Nathaniel Loha pen kachphem phupon amelong Reverend Headstone lekthi pen si aluhi kapachini aporenlo lapen kero karcho lake Koilamati yudatum pen kero karcho jai mek dingpo Pre-Christmas ajay megalong rong asaratum, jali ronghang, sing rongpi, Koilamati angkang SGB Lawrence Deron, Mohan Kro, Samsing Hanse, Bindo rong parlapin, ongdum akaprek kaprek manping kidotum chitongdun. Si Saitan melaksa, dia kalau ikutan ke, dia tu kapit jauh anahan ke tek, Yesus Kristus ke orang ke asal ke. Ini cuma pan ani pasti sak dan sudah bersama satu. Ke labangso ilitum labangso akisung ben kecipi yo ye panang lehun ben pila idea kan ni. Laki kapit jauh ke Yesus Kristus kan.
ningang sam ben sidon aku kade ente nangli tumpini labang so pre Christmas ke salon apu thak nangli ningarong alam thika son thanji orang bang kepunya bang terese jangan tentang centang lo apa ada centang lo jadi centang lo kapita banyak kopi lo presiden dulu bahkan aku betulan Katolik tentang dulu do sing lompel kade Simi langsung monduli kusom langsung deliver sister charge monduli along. Ni tum advance Christmas kini ke paman pon lake ni tum ni ngarong pik dan si paman pon lo. tenang lai la pre Christmas apu thak nan tum ko anan ningarong do Tum ni ngarong pik a theke la da monduli Christmas e pining first lo. te nangli tum amonduli long ni marli atum bang an bang armu phai de Bang koira troxy. bang kora troxy te dona phai bang an do ji Dona phai don koira troxy. Kini tum dak kosom lang somate simi lang solong. Nili tum la sona program TV lage ni tum ningarong mate enjoy kachipia phan. Ni tum kado ka we kitun kidang atum lo. Asi kado ka we ni tum non kichuya papor nang le lo la si misen pen ni tum tu dab la pen non anta misen pen ni tum ningarong chipilong la. nangli men ji thani ma Nilimen lage lun serong ha. Pinigar prime time kila panse kang ton poiklon domi thakme krorang thu